namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm today update, of course, about Psycho, and then of course it this is a response. Yeah, King Tshinya Vantshwa, and Zagalo, of course, he follow gig, Leka Mageva. Yeah, so Kasukuram, of course, the 17th of February, as you can see, if you can scroll account here, Sayicology, don't forget scroll and I'm gonna posting of Kaitsariwala, and there is something interesting in Afghan Shivona, okay, like of Katalakum, our community in Kagaza. Ako Psycho iwini kasi me ni man ako raduma zulu hi n'wina ku hava boss ka tinkatara ako track 6 as you can see track number 6 Psycho independent. So guys hi ndlela yin'wana laha ho ta ku confirmeni ku himpela beef yi ta yi ri kona ka album ya Psycho so i ri ku hava boss ka tinkatara swi komba ku se ku ya throw a shade at Gaza ne ava ku se ni win so what message yoko so ngama mihleketa already ku kuna beef leyi anga yi promise against the other guy Themba Trust so se swa twisiseka guys because loko hi languta laha ku tsala ku yini bonus track va ku beef track so swi loko liya ku ta ku ri bonus loko ku ri yi ta huma track leyin'wana yi ta va yi ri beef mara hikuva ku ri ya bonus ya kona however track 6 ya straight yi ta va yi kha yi ri kona ka album ma yi vona ku message lowu ndise ku yini so misa lowun'wana Psychology on beef track leyin'wana yi ta yi ri bonus ku ta ku ri bonus beef ya kona mara beef ya straight ka track number 6 ha swona ku yi ta yi ri kona and the message se wa twala ku wu ya kwini yi le ku kombiseni ku a ni veri vanhu a va ku i wina yeah, and then of course tlhela ka King Tshinya mi nga mi swona already hi endlini a video la ku nga ha screenshot of course kha ku kombisa ku King Tshinya a nga lavi ka event ya ka Mageva because yena i busy na AADP. So if you are enter a video of course a ri karhi a respond to this matter unfortunately hi nge yi vikeli ta ndla summary once so if ka kombisa of course ku ANC in overall a nga yi zondi o zonda ANC eka Mageva ma yi kumela mhaka leyi hi timhaka ta vanhu va kwala ka Mageva lava tirhanaka na laha ka Mageva ma yi kumela mhaka leyi so in overall kombisa ku a ri ndzeni ka yo ANC Tshinya Vantshwa so loko na the project ku na vatirhi laha sure ku kahle kahle a va overcharge a va kombisa ku maybe va ku ku na 100 wa vatirhi kasi va swi tiva wona ku va na 60 ntsena ma yi kumela na mhaka leyiwa so which means ku dyiwa mali yin'wana ya 40 wa vatirhi ma yi kumela na mhaka leyiwa so i tlhela address of course mhaka ya ti-bookings I think laha yi hlamusele kahle ku kombisa ku just because sweswiwa is affiliated of course na AADP a swi vuli ku loko va n'wi hakela ti-parties letin'wana ku a performa i ta ala loko EFF yi n'wi lava i ta ya a perform loko ANC yi n'wi lava or DA yi n'wi lava i ta ya a perform which is a fair point ma yi kumela na mhaka leyo because hambi na vo Sikomoda ku na vo heveheve swi dume ngopfu ku ve ri Sikomoda i le ka ri EFF ngopfu ma yi kumela na because ku na clip yin'wana a hi vekeleni once a ni very much ta thiya nga ro leyi ku hemba Votelang Sikomoda. EFF. 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 Lamaleng. As you have seen number leli na xikipa xa ANC va kha campaign mara kombisa ku he wa EFF so yeah swa twala King Tshinya asa timhaka tibini xikwata ni King Tshinya se loko kombisa ku i ta hambana lava swihoxo xihoxo xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi ANC kwale ka Mageva to be specific i ta hamba a xi langutisa a xi ripota yo a va dyohi xikulu a va lunghisi mhaka a va xi hakeli King Tshinya a ni ma na mali vhele a leyi ku yi solva hikuva va hakela Tshinya a va n'wi nyikisa mutini loko vo 20k yi nga pfumela King Tshinya yi ya tatisa tibaki yi nga pfumela so i tlhela kombisa of course i tshama a rhambiwa phalobeni eka gig ya ANC ku hi leswi a hlamuselaka swona laha yena a hehlaka ku a charge 5k ne however i hlamarise hikuva va fika va n'wi chela 15k a akhawuntini ya yena va fika ku hey sure ku ve na xihoxo Tshinya withdraw 10,000 hi vuyisela ivi ya kombisa ku a nga yi tirhisangi ku hi sayiti ra yena a swi vona ku swi vula ku booking fee a va hembeni va ku King Tshinya i charge 15 ku ri ke hi a charge 5 ma yi kumela na mhaka leyiwa a tlhela kwatisa na yin'wana ya ti-gig of course laha a ri Rotterdam ni tlhela ku kombisa ku ka gig a charge 8,000 a nga hakeriwangi i tlhela kombisa ku a hi rally yo sungula leyi ya ANC before a nghena ka AADP ku na tirhali to tala ti nga va kona hi minkarhi leya kha ku nghenisiwa vanhu lava nga ka position ya yena hi level a va ri ku nghenisiweni ka those events va kha va performa hi va nga n'wi rambi
Hi mhaka ya ku hi leyi ni tlhela kombisa ku na mukhegula wo karhi toilet yi nga tala hi jamba xikontiri so instead ya tirhali a fika va n'wi akela toilet gasi loko leyi so in overall king tshinya kombisa ku i zonda ANC ya ka Mageva ntsena ni lava swi va specific ntsena ANC in overall a nga yi zondi hi leswo.